ukuhlonipha indlu yonke indlu yakuSumakhawula siyame nje la kungenxa yawo Mr. Helen. Thank you. Ngifuna ukuthi kibo bonke abakhambisana naye uMr. Helen nebombuso laba abakhona sibalindele vele ukuthi ngesikhathi sonke ngokuzwani uphi ugogo gogo ngiyathokoza wonke umuntu okhona la ukuthi ningasabi ukwembatha isiNdebele ningezibayethe ngiyathokoza bomakhalisi bayethe noke bakwethu yayiwa erholweni ungangifoneli ngelanga lokugcina please ngiyarabhela yewuthi besiphi ijame kuphi nangithi ijame koSumakhawula uthi ayikho velani ngalesi isikhathi siyasakhona sizwe ukuthi bangaki abakhambako abaya erholweni imbongi zekhethu onekhefu ngendeni